Ahee, nawamkela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course ta khela la General Gwavulani man. Leyi nga ta khela ni nga ta Gagash. Ya, hi tlhe hi ya ka section vele vele ya Boy Sevenza loyi na yena hi nga ta hi n'wi linka na Gagash, and then emakumu of course ta hi hetela hi G man. Yeah, so ka sungulo of course 20 ta August a ni ri ka TikTok ni fike ni hlangana live ya General. Loko ni hlangana yo la a ya ha kombisa timhaka ta ku swi ve wrong ena leswi yena ni Gaga xa nga swi endla swo va a stressa mutswari or a vavisa mutswari and stuff like that. A vona hi a vavisekeni swinene, na voko tlhangi a va khomi, a swi nga sasekanga at all loko se hi tlhe hi chekisana clip and stuff. So a swi vava swinene, so General of course a kha yi kombisa timhaka ta no loko ri na Gagash i dye mali ya ka Masha andle leswi i va jerini mali va nyikeni mali ya vona back. Hambi vo gweva n'wana bava va nyiki mali ya vona back. I na vana, i na vamakwenu, a hi swi tivi n'wanuna or n'wansati vana va yi nida mali ya vana lava va yi nida mali ya and stuff. No, i ta yi kuma vhese leyiwani wena Miss Crown man, i ta yi kuma vhese a ni ma rikhoda vana lavayani va nida ku hlayisa mali ya loko ku ri va jerini ya laveka mali mi ta yi va rihela mali ya vona. Loko na vona va fila nga ku mali ya vona va le ku yi kumeni, Solve for X debt collectors kona va nga ta hina hi ta va landzela mali ya vona. Solve for X i khampani ya General hi ze ku va nga xitori tani khale mi komba mani tikhampani tikulukumba leti hi ta hakela swo boha. So mara lexi nga ku vulaka xona hard luck tisela ta hindza na hina hi hlangane na swona and ha va hlangana na swona. I part ya vutomi n'wana na un'wana la nga ku hanyeni na lava ku family va hanya vutomi bya kahle. Then ni ku blame ku ra u jahilele ngopfu swilo yini and stuff. A nga kona munhu wa nga yi laveki soft life, a nga kona munhu wa nga yi laveki. Hayi loko ku ri va ka Masha ni nga va nyika tinumber phone, loko ku ri mali ya vona va yi kumanga va nga tihlanganisa na General Gwavulani for Solve for X debt collectors. Hi nga yi dilana na swona sweswo hi ndlela ya kahle mara nga ri ku twisa munhu ku vava. Ene maphorisa a ma tshiki ma tirha ntirho wa vona ma just ya ka ti-comments ku busy vanhu va kha va ku va swona ku hayi se yi fikile General a yi tirhi hi vunghana leyi ta tirha ntirho wa yena, muchuchela a tirha ntirho wa yena. Mfo loko hi huma i hunguta vanghana, i hunguta ku impress, hunguta ku vulavula dyana swi swa welo wihi, because that's why na vatswari va hi byela ku loko hi dya hi pfale nomo a va chava ku hi ta attracta swilo swo ka swi nga pfuni nchumu a handle. Ya tandzana ya makhelwani loko hi vona pfula nomo ri ku vulavuleni yi lava ku hlomula swilo swi nga laha phakani. Okay, hi ze ku va nga xitori khampani ya General mi nga ma hleketa ne laha ku haha bokisi eGiyani ka yin'wana ti-funeral parlors laha n'winyi a kolota se ku ya ku ya rhwala mabokisi a ma swi vangeli xitori vo General man a ma swi vangeni. So hama loko a touch na le ka Gagash hayi me loko swi laveni ku a toucha ya di xi vangeli xitori na rapper yi ri busy yi rhwale mabokisi a ma swi vangeli xitori la mabokisi lawa ende lama expensive ma tibokisi ya kona lama expensive na ra white lero lama so I think lera ko 1 ya kha ma kuma so mo 100 and something ku as a package ambi 200 and stuff I swange. So a hi tiva ra Gagash ku nga touch wena kahle kahle as swo fana tibazi ti-Raptor na ti-Golf R a kombiseni Gagash ku swilo leswi nga ku hakeriwi ni n'hweti and na yindlu liya le a tshama kona yo hakeriwa unless if le bulukwani liya a yi xave cash. Yes, swi komba ku swo attach ka Gagash swo tala by that time loko ni twi na ku swi nge fika value ya mali leyi nga dyiwa ya ma 1.75 million hi ku languta swilo laha unless if hi Gagash impela i na mali himpela i millionaire as a swi vula a kota ku a hakela so nga mu vhevhela ni i lawyer a nga yi hakela.
mara ya hala ka sayiti ra Gagash ni twa na ku swilo leswi ni mi kuma ku a nga na title deed ya swona ku va swilo leswi hakelaka hi n'hweti lori u ngo tshika nkarhi wun'wana na wun'wana so ya a mi nga ma hleketa na baza na hi kombisile ku u hakela i 46 na wa ni cheka screenshot ya ya posteni hi Gagash 46,375 as you can see a ku ri May yaleyo and then June a humese 46,339 and 11 cent July 46,339,000 and 11 cent again as you can see ku ra ka kombisa ku no loko hakeleni ka mali yaleyo ka bazi so swo hakelo swa Gagash swo finansiwa leswi swa kona of course a swi ndlisaka xiswona so hi ngo xilo xa yena ku nga ko yindlu yaleyo yi nga ko le kaya loko ya a ta cheka hi swilo leswi nga ndeni twa ku swi nge endli that meter ti nga tekiwa maybe va nga zama na mpahla ya tigoji mari ma nga xava second hand a reds let's go general so i ta va right n'wana bava tiyisela xikajanyana i tiyisela kwalaho staff ta huma mfo va nga ku compare case ya wena va compare na un'wana munhu a wu dlangi munhu a humeselanga munhu yi ba mona a wu pfinyanga munhu wa vona loko a wu lo pfinya a ni ku byela musi ri phakati u hlangana na vhese leyi loko u lo pfinya a ni twana na munhu wo pfinya ni va ni pfinya masiku yo tala va ka mhani u ka ni nga ripoti mara n'wanuna wo pfinya ni vulaka eya byela yi ri ya pfinyiwa masiku hinkwawo ya ta vuya a ni n'wi lavi sa wu pfinyanga mnghanama hi loko xa dayizi nga ri hoxi kahle hlangana bad luck pfala noma leswi va n'wi noma wu pfaleki i va kombini tolweni ku noma wa pfaleka wa swi kota ku pfala noma a wu tshamisini ya khona general a ni le khoto leyi a boheka ku miyela na a miyela tlhakhondla na mavoko ya general yi na mutswaka ma jisa ti-halls i ta kota ku tshama kha wu pfula noma ta tlhela va hleka sweswi nga pfarisa swona hi monday wu pfarise sweswo forever i dya swa wena estate loko yi lahlile mina ni ta yi rhunga loko yo ta mina estate na yi lava va ka maxa a mi se humesa media statement wa n'wina hina a hi se tiva na ku maxa wa wena a nga dyeriwa mali loko mi dyeriwa mali mi ta mi ya report ta lavisisiwa simple se n'wina va ka gaza wusani ku tikisana mfana loyiwa tshikani fana boy o va ntsongo tshikani pucununu a phuxa swa yena xi hanye vutomi lebyi mi general byi nga ni tekelanyana vo ma 10 years ku ni fikelela okay hayi swi tweni general swi tweni njhe hayi a miyele ku miyela le Gagash a to swi alo we a ku nga vulavuriwi vanhu va vulavula ku Gagash but ya le a ku nga vulavuriwi le and stuff like that a ku tirhisiwa matihlo ntsena hayi mara xi nga ta nghena kona ma xi tiva Gagash mari ha vulavulela xi nga ta nghena kona so areds ya we shall see ya hi ke hi move ya ka section le ni twina ku ya linkanyana la indirect so ya boy 7 let's go ya so as swi tiva ku vhele ku Gagash hi ti 21 August ita a ri court la ku nga na potential yo a nga kuma bail sort of or yi nga va soon and stuff se hi vona boy 7 yi ri busy swinene swa vuprofeta bya yona swinene a yi vulangi nchumu but ku ndla vumenemene obvious ku ndla vumenemene hi nga azuma ku hi nga swi linka na mhaka ya Gagash na loko swo tsandza swa bail hi nge hi swi linki ni twina ku yi swi endla as wo yo yi va yi ri safe nyana boy 7 zala yi nga vuli nchumu hi swona in relation to vuprofeta byo yo fika yi nghena la ene weyo loko o fika kuma bail yi ta fika yi kombisa ku no mi ni vonini mi ni vona ni kha ni bana mati ya a ni kha ni bana mati and stuff a ni ri busy swinene ni kha ni ndlela Gagash so a yi swi endli swi va swi ri tliya boy se yo swi endla like hi ndlela ya yona sweswi yi swi endlaka kwalawa like yi swi nga vi directing ngopfu ma ni twisa nyana like swi na vu indirecting nyana sort of ngo yi le ku tlangeni ka safe nyana yi busy swinene yi le ku tlangeni ka safe nyana la boy 7 yale yi busy swinene no hlamba kwala so yeah one of course might assume ku ri swi nga nyika na mhaka ya Gagash
loko u fika kuma bait liyana yona boys ndzhaku ka kombisa timhaka to ya mi ni voneni a ni ri busy swinene ni ri karhi ni endla swilo swa mina swa tayele as mi swi vona kwalawa ku hi yona yi nga endla ku a kota ku va Gagash a kota ku va a huma le and stuff like that yaleyo mi vona yi ka nambu amnandzweni kwalano ka mati yo chavisa as mi swi vonaka and stuff like that ko va swilo leswi swi nga ha lekekaka na yona yi nga vuya ku yi vuya ka live yi fika yi kombisa sweswo but and swi safe yi swi play safe because loko ku ri Gagash ko nga na bail or leswi swi to pass like that yi to kombisa ku no mi ni muprofeta se a no mi komba ku ni dlaya ni hi vuprofeta bya mina you see ni twa ku yi tlanganya na game nyana boy 7 okay hi langutisa la swi clear koko yona yi nga ta yi ta kaneta but swi na vu-game xikarhi leswi yi nga ku swi endleni nyana at this moment and stuffs like that hayi leswo hi ta khe hi move from section mara no ya risk yo kukuriwa ke a reads meleswo yeah even then vevele se khe hi hundza hi ya ka risimu ra G-Man no kani scroll fana kuma ka se risimu leri se ri le ka million and then tino ri nga ri rich because se ri le ma 1,089,000 as you can see like se ri khani nya rich loko se ni khani cheka account mina ni kuma ku no a hi nga update nge rona risimu leriwa one of the best songs from G-Man nga vatani congratulations to him ku va a reach 1 million hinkwenu mara tiva risimu ni ta yisa lama ku tivaka vo tala mi tiva this section let's go yo sure rirhandzu ra wena wa ri nga sungula ri ni gwajisa rirhandzu ra wena ri ni fanelanga ngitayivi rirhandzu ra wena ri ni fanelanga lava bini G-Man na Rainman hayi va karhateni swinene and this project a va famba vambirhi a ku Rainman and Capalo and I mean Rainman Capalot and G-Man so I ri combine 50-50 swi bini hlupheni swinene so nga vula tani ku congratulations to them this seem like project zeva na timiliyoni to tala so swi hlupheni swinene hayi leswo huwa so hayi nga vula tani ku congratulations to him G-Man i tirhe swinene ka this project ya yena hayi hlupheni swinene one project na tin'wana se na mhana un'wana u ye kwini as mi swi tiva ku hambi uma 2 meter kwalaho yi le ku hlupheni na vamalume Juluka as you can see 2 meter hi project yin'we swa hlupha demon hayi leswo tlanga no and then ku ri the first project ne a ku ri first album ya yena a push na this a push and stuff like that leswo hawutekela yini mali ya mina mali ya vana va mina xava timovha wa aka na tiyindlo ta tshama na wena vutomi bya wena hinkwabyo vusiku na nhlikani ni ta ku xanisa mfana wa mina masweti lamaningi teka timpamu iteto tekela yini mali ya mina teka mali ya mina u yi mukisa kaya ra mina